Eneo kawura wari mubungi wa Gembe North Maukama na amenerete bo kadhama karikaja na Arua na Ragisanga sakiumirete kirindiunga ya kiama bawantama Jamiru Mauka akiwa muchemone Rojo na area kiama baba gakinye Gembe kethira mtu atiwa murengo jujo wantama kagire gukinya muchemone Jojo Mauka akiuga bo batina thina na kuuba batikwe wakanya bakagita michemone yao. Antu baba ingi bachiumirie tubakaribisha mucemanio yotho mwaya kirio yo ari wa mwari 6 ndo agacagwa ire to mwinira na etagwiritu muno Kenya yonthe yona yagwirwo ni yu gwari mubunge wa Gembe North Toe Maukama ore agikaribisha antu kire mucemane wa ntugu ya ruhu wa angwataniro ya atongeria aba bari kire ruterero gana thirikari na arameneretie makarika amantugu ya muthi kaunti ya Meru kuona mantu ya Tibu ina ara Meru town antu baumara beka barabara maiga bagitanga mite bakenda kuinga barabara. So Kenya in democracy no ke agodo ina manto ya mega iya wire antu ba ci adrone onuri ku rimoi na nuri ku okwarioma so barabara antu ba thirikari president na munini owe ona governor bari team in a two term kwenda body royo bere supporters kede kuri bo bati Gembe North bao bere ba keep off michemani royo twari yara tukaria baibo yate kubua barari yo ruine kana ntuku ingi tuteya yo bakeja kweja womba ukire biara biere twakiethia kimwe na ito uburia please stay away Ogu ariuga athirikari je na njaro ntoni bobo na kakwina onto bomba kwethira bukitha na gwina onto bakwenda kurigiria micemanio no ya DCP ithi na mbere thirikari ni kumenya ure kuthithia bomba gothani no boba guchigira nguchira iya bakaya kurita nguichi anthu bakethirwa tebo muntu ro kugita mutina power so kenda inga barabara under civil contingencies rules utemenya kuita barabara ndo muntu akagothe na ambulance yetete cibitari Meru level 5 nethire barabara ni gitirwe iyo ni tabia very primitive and very stupid. Kenya is a democracy. If you have nothing to say, please come and say it. We will be allowed. Anto bahachi adrone ba menyono ruko kwa ari opusi. So opusi bara tuona ndene Meru town, it should never happen anywhere in Kenya. Kenya nge yonde ne kuthithia mecemani bone kwa karire Kakamega, ibo kono kora kare Kisii, Narok, Nakuru, kila mahali. Ujinga bone ontoa Meru bakwenda utumirwa. Ni mbiba kwenda kuonania. What are they so desperate about? I'm sure it is a lie they don't want to be exposed. That the UDA finished here non tuba kwa Riorongo 24/7. Mirandira yonde thirikari toro promise. Uteyo ndene Meru. Utemu Meru Ruto aandika ndene ya thirikari we kumara president. Withira president Ruto asainite wakiwa wa appoint Mumeru as a CEO of a parastatal. Kuma Gembe North, Petan Class, Chabal.